Praise you, Jesus. Tele panaw kapakap. Kalanganan kamu samat kot kau labalab. Setangga kamu tuan ay so mau mapin kamu bil may tengkit jan bil kak pereng ay panaw wasakset o karang kamu masan. Sebagai kawitan ngene mo sarawen yang kit koros sen kak rong mau o uyaki tama ban sansal men sawa song kit na memori yang kamu main kot. Ibaga main kot kamu yang katin kawit dia pun kak kapuluwi tama koneng te sharing re so langgan tama koneng en sansal ranwat. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Amin naman buk sa mal yang iya pakalangan ng Thessalonica. Kayo ang Thessalonica iralaot. Tayo radagdag Isak silu o imsakla. Radagdag Isak silu imsakla. Praise you, Jesus. Mamasa ni riyat ko. Semen kumail na sila melel tuwan ni Rael kan memelar. Kumail der kin insensuat tuwa tay Rael kan mesota ar kopropor. Katail kamelele me Jesus katin bola o yasata. Ere katail pil kamelele me kot pan katin kapurela Jesus yang Rael kan me mela nanar poson Jesus. Eri yet sabulaman Kauno batak me batak yang kumail. Child kan me mamor ni ran me Kauno ban katto katail ban Dahil sota ban siyang alam mo ni Rael kan memelar. Pangalen rawas eo ban wiyawi, ye ngalen ton lang labalabeo o ngalen sabulaman ko suwi ban peito, repain Kauno ban katsto te katstito sang nanlang. Rael kan memelar nanar poson Christ raban yasatamas. Amur getail koros memamao ni ansawo, amban bateng Rael o yang Bapok tala pun tapangkan puyen tuwang Kauno nan wewe. O tuan met atail ban yang Kauno kokolate. Kumail kainsa na mga kini kumail la masan potet. Ay rin sa waspan kusang nan radagdag Isak wano o Isak su. Isak te Isak wano o Isak su. Ola panay badak pampil ko sang tanan nan irawat met title Ketdohn Kauno. The Coming of Christ. Ketdohn Kauno. Ikamedala me ibilbamburen kapureyang mesro uya irakapuyo met ap Kanwat bilmen kataman kiyang tail me tame santinan irawat magtay watak utan pan uyawi. Pwegi Kauno mo kasanetiyar. Kauno me kasanetiyar bukat chen uyawi. Rambukat toto me puralar muri pueki mata-matao me katail ko saya me Jesus pan purato apa ini wurailar melen mie me rambukat pil ko saya me revisolar men saulang pueki ino me sansal sang rena tel kaun Jesus ito ba ang puita po ini wurailar melen Kain Jesus ko saya may iban ko lao kau na tato may lo purato. Teren song mawiwiyaw ng samba bilmelel ng ponpe. Magasaleta magtay solar yang kapor-por ke me Jesus Christ pan purato. Apuk saraw magasaniyetimet Paul bil kasalayang tail kataman kiyang tail me Jesus hutan pan purato. Anso, buksaraw bil masa niyang child paying Jesus ko sa iya,
So da me working answer me Jesus Christ pan purato. Ab Jesus pan purato. Karaban at rail bilgin eopanen and ransaraugan chorus. Bugdailen kataman kiyang gitail me tama kauno kwasanedi te tama sansal nan buksarawi melel. O eo melel me sansal met Jesus pan purato. Jesus pan purato. Naniren watawat magtail watak. Rodagdag isa kuano masani panggalan ruwas eo pan wiyawi. Ye ngalan chol lang labalap o ngalan sabulaman ko sawi pan peito. Ari pain kauno ang pan katsito sang nanlang. Niyan Jesus pan puratok kariyaw. Pugsaraw ka wit kiyang trail me ban purato ni nan kel koros the manaman koros o lingan koros. Samba ban eseta tuan manamanan kot magtrail papa o tuan linganan kot manet magtrail kin papa nan ranakan koros. Niyan so metapin kotong samba so rama wawagi pil sabula maramaskan pil peitang ki the sotaman kamelale me Jesus Christ ye makotong ren men Israel kan. I say relaut riisak lemau radagdag walu o tuwa masanin induan met. Kauno wasalabalabi pan gatin kamomala mela kokolata. Eban kat kisang pelen mesa naramas koros o kat kisang kanamanak mesabuleme aramasakan wiya lokolong kiyer wasakoros nin samba pain kauno memamasan. Anso memebukat pan puita aramas koros paninda yei me at coach tagatail kaborabor ki i o agatin kapitalar te kapit kilalar yei me kauno kitail kaborabor ki i o met kitail insana maular o parabaran wagi agatin taray kitailar ninran maban purato kariyaon puraton kauno koros pan kosaya may me kaun o i me nan marki Madu iralaw di sa kuno radagdag isa kisu masanin duwan met. When inarawas pan gatto nilangan and seme o sabul met trolang kan panyang ban kajin sabul met trolang kan panyang amban kajani emenemen aramas ninduan wiwiya. Aramas men melabala panso koros telkin klang aral magat Mia aramas makin momon mia radio te aramas makin paki te kalwa aramas labalapkan. Ira magdalapten wadak ni anso met Jesus pan purato. Pagsaramasan niyang dahil may sabulimen tol lang kan pan yangi koto. Pan kasaleda. Samba ponban wewe ke me Jesus Christ i kaunen kauno nan marke. Matu relaut resak payo rejik tu silijak masani ani anso makilanan nani naramas pan parata pan lang o kataudak kan korosen sampa sang niyapan kilang tuwan ni naramas eban kajin katto Dakajakat ko ton tabak and panlang kan ni Rosan o lingan labalapia. Aramas koros. So de emen aramas pan kamam ki ap koros pan kelang o siyang ki. Pwede ikamela mo yung sa aramas pukat Second check kamaula arirapani ni san ki medal yei me kaun labalabo.
Abwegi sot kamau rail. Kareta. Insensuat laut bildalong rail. Aramas correspond where working with Christ. Yei makaonan kauno nan marki. Matura laut resak lemau rejek silisak. Masani nenaramas laban katto tuan nan marki men. Yang agis sabul metrol lang kan korusia. Eoreok tayo ko saya sabul metrol lang kan. Amet nanirawat endak sabul metrol lang kan korusia. Yatuan pan wan troton lang kan magdaiban kelang atalapan lang oklang. So rawasan mesamba ban kak ruksang ye. Wegi wan troton wain nan lang. Yung sa akin nan buksaraw masan me ong emanaramas chol lang riyaman kin mire. Riyawan troton chol lang. Pan tak riyapak me troto sang aramas me bibon sampa. Main bil troto sang. Abuk dahil bang kelang atalapan lang o kelang tuan kaun menat aban monti taban Ketdohn ni momen kot labalap ninduan lenganan kot labalap o karesen chol lang kares panyangi katito ta patodito yang Christ koto korrespan kelang talapan lang o ban wewe kime kaun o imenan marki ninduan lengan kares me aban ali diktail ban kelang ninduan na lengan o labalap matu resak wano rejek resak baso masani gitail Jesus kasin sabang masani kumail me masani te kamui me masani mewat. Amen. Kairegen kumail koros. May sang met kola kumail ban kelang. Ni naramas ban ket ni palemaw nen rosonen kot o katakat koto pon tabangkan en nan lang. Tabangkan en nan lang. Katay ka lang menway ka biluya da kasto kay me superheroes ka te aramas ka pipirsilin nan wewe. Ano katay bang kelang ninduan aramas pan mi pon tapok. Usara masa ni magkatay ban yangi pepok tala pon tapok. Sang iyo magkatay say magkatay ban pir, magkatay ban yang soup, da sompir, pipir sali. Ran magkot pan kat to the Christ pan lalato. Kaya sure ba nanani sompir pon pepok tala pon tapok. Pag manamanan kot pan pangkatay ta pon tapangkan. Uyang chuangi nanwewa. Isro magmalwatak mau irawat nan taslanay kay ralaut tayo apanda magdayal ban yang mi pon tapok nanwewa. Iuda pon share met. Arano, kaiban uda pon tapok. Ang kaya ko res mayangay sombir, kaya kin pirla ng tapok ay marara tolul melele. Mahal kan mayangay sombir. Sombir ka kin palang basang tapong ko. Aprano Usara masa ni magdaiban yangi minan tabok. Daiban uda bon tabong ta minan tabong ko nan wewe. Daiban alyalu nan wewe. Manamanen kot pan karen tail en kak
utanan wewe. Mian so yo taktail kataman do anso makot pareng nawaran ko mo rin nalobo wala. Usara masa ni wanarail masapoyak reloketi wanim ko. Abo persang rerail wanim ko lok. Alula partit ko o chuang rail. Isangan kel isangan manamanen kot meban karem palwara child and kak upon tapak obil aluway par palitito. Owe. Linganen kot pan kareng child and kiyawakla o kakyangi mi pon tapak nan wewe. We were allowed euro dik Asia kayo masani ira patrowan kumail men kalali tama kumail kaskasinen ki men kilikilang talang nalang ye Jesus minute magatalang nalang sang kumail pilpan sa baldong kumail nisangan momota makumail patrowaner. Yan sa mga Jesus parang sabi mo rin ko pagsalamasan ng tayo may mga pagre-ralan kiyang mga nak ansa may babok tala pagsalamasan ng may tapangkan mapaki ko talang nalang. Pinay mata-mata umat kahit yan nan pugsarawi. Eman child ban mo intapang ban ko to pang child up ko tala nan lang nan wewe yawan ban rano aban kabaran kot ban kasalayang child sa pulimel lingan labalap o rason labalap mesote men chon samba banda so kahit yan yei Sabulman ko Tieros, Jesus Christ. Meban ko to ni Roson labalap o lingan labalap. Tasal na kay ralaut eo radigdig sumasa ni o bilban kajen kamayo ta kumail kan memimi pan lokolok o bil yeyang te o bil yang akin kit. Eban kajen wiyamet ni kaun Jesus eban Ketdohn sang nalang. Yang agis sabulme tron lang mana-manakan. Met awit kabatayang. Kasi ruya tron lang kay ka. Ruya tron lang manaman kay. Memiban manamanen Christ e manamanen court. Court katin kaunta sa bukat koros. Dalong tron lang kan. Meminan lang. Teacher karya alaw silu rajigisak pilmasa ni eriranan Kauno ban lalato tuwa sa liberapment. Ni Rano lang ban sorala o ngil kamasabuek autepen ban lang ban rongala o kila kisinyay o samba yang aki autepekan koros ban sorala. Song koros mesapong, song koros mesuat, song koros mesota koneng, pan sorala, yang aki sambawat. Tesuraban men mi ban ang yangan kot. Aban koto ki lengan o manaman, me ban kasorala, song suat koros, me mi pon sambawat. Jesus Christ, yei kaunan kaun o nanmarki and nanmarki. Kau dial ralaut eure dugdug isu masani kumailan ese. Po yet kajgat ko to bon tabangkan. Aramas koros pan utial. Pilirail ko makaluob wala. Chon way koros sen samba. Pan insen suat kila. The insen suat laut kila. Met
utan pan paita. Amen. Labin lokayawat magdalgin kalap kamsang gila kapakapkan. Amen. Ni kawewa motumot mikak kawewa aban wiyawi. Yan sa magdalgin koros kin ko saya amen ban wiyawi. Ugsara masa ni me en quote sabulmen quote yeros udan pan purato. Tan poita. Yawasa ko orang bukat. Kaya ngayon kaunap ta bukan ka kayang kilang operen ki tuwanin kauno aban purato. Kauno aban purato ni manaman o ni lingan koros. Kauno aban purato mesansal nan iran watawatan ranwat sain bukat pan miya katay ban kilang. Nan radugdug tayo radugdug isak wano patuan te masa ni pangilan ruwas eo pan wiyawi. Ye ngilan chon lang labalapmen o ngilan sabulemen coach sawi pan peitito. Nan kadeda mereng pakchoto. Buksaraw kawat kiyang tile maniyan so met coat men masa niyang sabulem aramaskan mo na ban masan rararen sa pinmiya lial songan magit kay kinwiya mo na ban masan niyang sabulem aramaskan. Malaysia tayo men Israel ko kasi may tiyang kusayang Moses and masa niyang Moses pan kusayang Israel. Raganinin masaboyak ta melal niyan so makot pan iyang Israel. Ngilan sawi me ban chansal rano esota tigtuk esota ngil tigtuk. Wana ngilaut buksara masa ni metron sampa koros. So dali bilis kawa. Sang serila naramas laut pan wewe gi pan rong ngelen sawi wat aban papok. Ngelen sawi pan papok. O ngilaut yo ngelen chon lang kan ngelen chon lang pan bilsan salran. Exodus relaut isak tuwa radugdug isak kuno masa ni erin ni mensang o kasiliwan rano nansapwa eo tapos don nanaw. Lial chapta perper o pelian tapak masul tali ba kibeti po nanaw. O ngalan sa wilaw tiyo tak katrela nan wewe. Aramas koros en nan kanim palo salo kita kualap. Niyan so men Israel kan kukulang saponino pain coat men yang Israel masa na yang Israel up. So ang bukat kan nguyawin kareta aramas kan kin salota melen. O pagpagren Moses and William Israel. Coach and yang Moses sa Moses pan ko siyang Israel. Iban duwan rano. So ang bagat pan sansal mon Jesus aban katto sang takat dito sang nanlang. Exodus isak walu piliyo kara sa masansal ni aramas ko arongata nansabwe o ngilan sawiyo o kilangata lial and pipi perper o nanaw ewiya ediet
Rarar ki ar masapoyakta o u kailasang nanaw. Manamanen kot esoto yasong tukutukiyo. Imagarata ko sa yasote tip kakarani kot. Esoto kak ligligam na natay bamauri ang kot aban men kailang imben kot. At Israel kan magmagalagal tar, Israel kan magmagalagal kitar, Injan Jesus Christ. Rano ban uyaran kaparanyo, Thailand chuang, o asa tuan manaman o Russian o linganan kot. Ang Israel kan masoto wewe ki kot, paninin masapayak tamelel o insan suwatla. Ay siya rin sa kusura, ay siya silu masa ni Rano, eban leleto, sawikan ban pepog pen kapureta, the kapureto, sang Assyria o Egypt, men Israel koros, makaliblebelar, wasapuko. Raban patroto o kautakiyang Kauno, nan Jerusalem, ton sabulme, tol Sarawi. Sarawa wagi yawasap sawiya ban miyap. Magkasambal, niyan sa may sawiya ban papok, ton sampa koros. Pana sa may yay, sawi en kot, mawiya papok. Kahit din ew sangon sawi. Aban sansalong samba, magkauno, me kat koto. Sakraya relaw tuwa rejugdagaysak payo masan inintuan met. Kauno ban katto pon sabulem aramaskan, eban katar sabulem arabkan, raseng lial. Kauno wasa lablabye, ban katin pok sawi, o ban katto nan melimel sang palihir. Nanaruat ko sa iya, kauno me ban pok sawiyo. Koron kariyaw, relaw desak limaw, rajugdig pais, limisak riyaw masa ni marap cheyo, ni anso me kamsaklaan sa wipan papok. Paningilan sawiyo, me melaharkan, amban niya sa tasang maur, me solar kak mela. Agatayal koros, pan kiyawakla. Ran bukat, katay kalang instrument, men kasang ka, me wiyawita, o bil trumpet kay, men way ka bil wiyata. Ma trumpet, palilaw den trumpet ka, me wiyawita, resura na speaker puen ngilaut. Trumpet udan inin ngilaut melel. Aduan sawi me kot ban ben wiyata. Yaduan ban, yawan ngilaut me ban miya. Miya wasagis may wadak, kumalagalang kiti me nan anso me men Israel ko kukoto nan saponinaw. Ako saya me, ni anso me sawi papok, one loud nan salangaral bisolagak sansuwat kita wan ngilaw dan sawiyo. Katahil ban wewe ke matahil kot. So temen, ibisuranan da, hey, may wrong mo? Ay benini may raban bil wrong. So na kabiral da, may wrong sawiyo? Chorus pan wrong. Samba chorus pan wrong sawiyo abapo. O ngilaw tiyo pan yawisang ren. Cholang kan. Itamanda nan story tanan soyan niyan sa Jesus iputi yang nan Bethlehem.
Yan so me silaban sip ko sinjileneral sip ko tane trolang men para to lengan takarail tay rail masaboyak ta trolang da mail ter masaboyak ni moren nan trolang o euyang rail usara masane me trolang karisan trolang yo para to kokol ki kabanga ko tuwa sa ile Rokoko sang nan lang ab mamisam pa rong mau rautan tete ngil ko to utan sang utan son ng rail rawawa kita marokos ko saya o injingidi kapag ako tuwa sa ila Tayo na ano na bata Tayo soto men Court pan purata de Jesus pan purata aktay say ko no bata. Aban uyaran ininin kainsen suwat yo may soto no bata. Te wiyaligligam na naisa ulang. So ulang kahit men chance yo may iba masura mas kilang iya iban uya sa ikak uya penin sa nay. So ulang uya mauriya uya relationship yo magdala na and santilala anso koros imo mana tayo kauno kotan koto wawa yo kiyese magmail bil wawa ke me choto na ramas ko sa iya yanso magdai bantu melan men pombe bantuang aban seven ran mau kasalal riya sa ulang mendata rasoto maur ki sa ulang maurin sa ulang prabanin da kasalal riya sa ulang puwede Pain rail bil kadan kin rail sa ulang. Awanin ka sambal melel po niyan show me court pan purato. I-rail kan me melel ki rail poson me ban mi ren court. Kaya ba ang purya mo irano bugday ba anda alaman nin kin lang sanjaraw itautan porsa kiyang meme abo so tiyang. Kaya udan ba melel yang ko traktail ba na pan kakchuang. Sama-sama mau me Jesus ko sa iya me sota stipio pan kak padalong nan lang. Sota sin main tibio pan kak kare pan kak padalong nan lang. Ari eninin kasambal melel chailan uya me maurki at chail mauren solang. May kalebula, tay pateng riya isolang kan, tay pateng aramas kan, I more, and tutuwete, and Mimi, nan, then wiwiya more and solang. And kasaleda tuwan ay kaborabor ke Kauno, anso koros. Miyan so may biliyang yang ay kan bilkin kolan liki ka kay kinda iwiya sa ulangan pompage. Amet si Miyan nan why. Ikak pain wiyan siya na Enin ka siyang bali. Sito wag mara kamkaman ke mga preso to ulang to wiya painin siya na rin. Paban kamasa po yung tay ban liglagamok tay ban dirata mur niyan so mes suya ban papok mes second to kamaw la ban insen juwat la melel ban inin punot kita ban sang ki puegi resaik ono bata magday bang watak mau ako sa iya me aramas pukat mes sang ki and kota purato then Jesus purato iya waya rael kay mesay kutano no bata mele la rael mau katail der matong kaya tail mau ren sa ulang ko chutan bang purato Jesus chutan bang purato anso me ekosaneti bang purato menda magaw no bata taso ni anso mo kot Jesus bang purato chantier o tayo to weweki yad me ban ko to. Kaya wadak ning kapan me bang puro to nintuan liberapment. Kaya sito weweki.
Kak mo rin sarawin rangat. Are you ready? Tayan rong ngelan sawi apa po. Kak ni show juga. Tame ko siyaagamet po yung sign and end days the imulan ansyo. Audan sansal mao retrail nan samba. Kaya sudah na ano kola na Amerika. Kaya kak kilang nan ponpay. Ubanen perian kan. Ubanen penene kan. Choror beseng, chorolan, mamotso. Eten mamotso. Kasaledat tuan imulan ansyo, miyayare tayo. Are you ready? Manen kak rong sawi an sawi meban papok. O kak paren kita me. Oh, my Jesus is coming. Tagabanyang inda. Huy, say kono bata kak purator. You have to be ready. Jalanane non mabta. Kot pan utan purato. Aban utan purato. Kau diale ralaut eo rajuk digajak masa ni ran and kauno. Ngayon ya pan chiata boy o ngil eo peitong don Soviet, lekam ngelen don sin Soviet, lekam ngelen Soviet. Kau dia laut walu rajuk asak silu masa ni ere iap kelangata o rongata ikalmen mebepir nan wewe o ngil lautata inda med apal. Medapal ang Israel koros, makausan samba. Nityon lang siliman chayko, arpil pan pok, ni Israel sawika. Atal pastor, kawawayar, Revelation, ang sokis, main, lakang kasiluan met, ebil wiya, niyasil ka. Kaan karanyan, kami sakala, kawawapen, kautian. You should come. Malanano ko toro. Usara masa ni met pa Israel kan me watak o wawaki bukwat kautian. Magwaisodogan baran ki watak kautian malanano watak. Ikong ngagi kutay ko resolangan puralao chapta watak kautian. O dan Venezuela kautian. O kautial kay den puki o makoto ang Israel men masko. Apong kutay. Porque coach men kutay den weweki yamaman ranen Jesus aban proto. One kota pakong kutay kasaleng kutay song bugat. Kiyang kutay puki o magkutay den wata ko weweki la. Kung magkutay ba nesek kutay ban men kauno bata. Porque tamen sansal nan kautial, eutan kama sa buyak melel. Magmalbtaan watak, magmalsotaan ki Christ reyamahin. Malbaan man sa buyak ta. Malbaan wawagin makaiten, warning kay makoyang tayo, so ito kautan laut melel. Tala na utan na bata. Kutahil kin, ekayan so, minwantak, take it for granted. Mawa. Main lakap the palit the next year makot pang ko tap kay 10 minutes. But watch out. Imi ko siya ng kawan. Kak lakap, the kak pilranat, the kak pilpongat. So we ban papog. Where are you? Yawa sa kami miyamat. Amor. Kamemelel ki amor. The miyamekot makana na kabong alamon ko taban puro. Kasi loon song may mentala ni Uki pala katail ban mire, katail chorus, maposol na maran kaon Jesus Christ. Without kita rin dyan Jesus Christ, katail ban mila rin coach labalap, kaon Jesus, kokolate, so tayo mo katail ban insa na mauki,
baiki song kapay chorus Kauno piyang child. Iyaban purato. Imenjailan wadak piliraya kay. Pisali meralaw di sa kuno rajugdugay sa kumasa ni komban katin kasalayang ye al may kuwang maur. Amoy katkat tray kin katiriya kinyela peren o karang ye en peren patabat. David ko sa iya manianso amimiren coach rosanen coach kin karengi en peren anso koros. Nianso me Jesus ban pureng purato uktay ban milare pugsara bil masani yang tail regay tay ban wata ka pugsara masani yang tail me solar medak solar sang aban lumuya sang bilan me sa tail kan solar kapunot solar songan apal kan magtay ka lang sora la sa bukat koros katail ban paiki Mawan coach, kapayan coach, pan mire tayo patabat. Kutay sa naman, pilpunot kita, amak tayo ba, nguya lakaw, mamiye me ko tayo ba, tayo rabrabaki, buhinan mga, wasan mayor, buhinan John School, abesang ko. So, kapunot yuk tayo ba, pan mire tayo. Solar song chorus. Pagdaiban mila re kokolate. Pan miya tatok, ban tatok, apkot pan kiyang katay Russian, magkatay sudaban, pangata niya tay luya, kuburan coach, kokolate. Nan kautiya, latsup kita, narjukjuk, da iralaw tayo o kusayat tuwan Israel kaon riyasak pamano. Da riyak pamano. Isu to wawag makmalwatak mo ap. Tana, song tayo marakan uya. Nagin kakautok iyang kot ninrano ni po. Pwede tuwan rason labalap o linganan coach. Ragan kilgalang. O ito maraman uya, kabanga coach. Kabanga coach. Kabanga coach. Kasi ito ba nga kita? Lalatuan sa ukset, child ko say, rebel uya, arail po ko. Kabanga coach. Pwede soto may ako traga ko siya, niyan sa maraklang coach, men, soto wawag yang muna ibang kawawa ni Ponpeyap. Yama Morel, wow, wow, wow. They're so full of fascination. So to mekot ban, kasaleta tuwan arail, puro-puro yang maiki, linganan court, manamanan court, maging sa long arail. Wow, wow, wow. Dan iniyan sa masawiyo kung papog, naging tayruk tisang, pwede tuwan manaman, roson labalap, maging sansal, o linganan court. They man to talk. But the reverence to God, the atay long court, panuya siyang yung magdayban, barabaran ki, kukulata. Ito ba ang pangata? Mime ko sa iyame, rudan, boring sangan mauran. Itaray, kabukabong court. Well, wait till you get there. Kaman terata. Uya may got mainin kansa ng mga. O isuriban menuti sang. Isura wawag kumain niya sa mga dahil kin iyo ba na o nganin court magmakit. Main bal tuwayeta. May isuriban menuti. O isuriban bilkokola. May mimi me wikeo under the presence of God, ang mausang ay kuwala ba tayo ang aramas ko? God is good.
May maganda, liyan sa trabahan uti. Uti sa nga, siyang uya, kapakap uya. Koko labas ako. You cannot stop the presence of God. Ang magkakauti, katsangasang, ako lusang, kapay makotpan. Iray ininin toto mele lap. Ayan so bil. Deler. Muna isa kriyaw. Malkak puralaw watak rabukat. Pisali maralaw isisak silura jik reisak payo. Ay siya wana isak tuwaw le reisak. John ralaw tayo rajik silu. Jesus masa na yaban kola kakunopta. Hutan pan purato. Jesus mamasan met. Iban kolak kaunop tato main o iwutan pan purato. Magawamiranat kawya lang man masan bagat ang kamun. Kola o iban purato. Terin sa noki anso met Jesus pan purato. Mamaur ki medal ki amaur ang coach. Kurang karyaw ralaut lima ora tuk walu. Pilbay ora tuk riyak silu. Peter karyaw ralaut silu ora tuk isak silu. Kaudiyal isu isak payo le isak isu. Kaudiyal riyak kayo silu lalo. Isu kaudiyal riyak kayo riyak rayaw le riyak silu. Kau dial risak riau silu lemau. Mereka itu kita me. Up. Ewiya ireke. Makasalita Tuhan. Kain siya na mau and mi pan kuburan ko ta yay. And yan miren ko. God is really good. Tama ka reta. Pida ko kalap parata. Tama ko mail paren ki mamaur ki mauran sa ola. I will tell you the same thing. E mau imimiren ko sang ay ban mi ta mamaur ki mauran samba. Puyo ki ang minan samba. Punot pilmin miya. But I found rest in Jesus all the time. So ang koros miyanana. Amiren Jesus. Amen kaim sa kaliya irawat. Be ready. Always. Be ready. Always. Kauno. Kaya ran koros. Anso koros. Wawagi awa koros. Minute koros. Kauno. Mahal kan Messiah kaliyata Christ, usara masa ni Ranwat, Ranan Kamaur. Mahal ko